Tanong. Aya kapi agen kay akan dulu lagi dia kali limut na asara menini at kasama pian adun na kadair ka. Oriano to na punan tano angga sa pangkat. O pipikiran tano kia timu-timu tano ang bata-bata. Hamdan wa syukran yaliku bijalali wajhihil karimi wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaga ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'i layluha kanahariha la yazighu anha illa halik wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. أيها المستمعون الكرام في هذه الليلة المباركة، يسرني أن أقدم لديكم أفضل التهاني وأطيب الأماني، سائلين المولى القدير أن يمنحكم النجاح والتوفيق، وأهنئكم تحية الإسلام لا غير إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا جل وعلا يقول في قرآنه العظيم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أن أكثر أهلها الفقراء، ثم اطلعت في النار فرأيت أن أكثر أهلها النساء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Mga luksami, mga pagaryami, mga inaami, mga bubayami, mga watami, okor na kubagian tanoma piya kaya limud tanwa tutungan na sagyang kaya mapia kagagawi
Ini sebab wallah sakian dud salimu ya nagyang ko tay sako ano gunan tano ko mga loks tano. So parati ang tano agiyana padaya ko mga lalimur katanong wallahu ta'ala. Ino to na ayak kabubaloy niya na padaya ko mga limur katanong wallah na pagkaniro na miya kayo nangkakakay my friend ka uwariyo kiarawanuto kumuong malakalmot sa niyawa apakaluk sutuwada karata-ratayan nasakap na rin sobra sa taraksan away. Ikadua kabubaloy niya na limo na sumiyati din na ulag oras ada makapagnunong na minisabab siya na miya kapamagilaya lagi na pagariyak ng tamaistro miyati ulag na da kami makapagilaya na udah saya sabab no Allah nama pa kaya udiskan ini miyaw na rumantap nasa kani miyaw na saya mantap na da kami makapagilaya oh. So giya ko nagyang kapuso na patengisan sa lagi do ka patengis ako putaw igira man utua miya suga taig na so ka patengis ako putaw lagi dagyang ko takampilan udi na sunda nga maraw-raw na pakemangan belum piwa nagyang kaya ka petengi sasagiang ka puso na kenau bang karaoke barata ke mga anak mambu mudi udah nakakade so anto na ay ka pekelumpiwi sa puso aya apakel kato nagyang ko tatangisian na aya ini pangendoor katan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apaki una sasagiang ka puso igra manutua teangis na zikrul maut dia ko nagyang ko to katatad misi ko kapatay uy ka inupnak imambu manusia igira somya gede sulagi daya na di makain nang ka pinaka mati ga si ulo sobra pensa mati ga sabato awah. So umanisar ketano napakatatarbangan yan suni atiya na mapya apa man nama sesuatu tanu na mata nakikasigur-sigurado dun uriano kipo sang utano kastano na aden din na pakatundugur ketano ron baka anu din na ditano ba din katano tar ketano sekanusan siransan takas kami saya besok kasih sigurado niyan nama tanda makasih sigura dutano seaden dena pekaton dugur ketanoron oh kabanar ya lagi dah waktu abu dibalin sabaya na bedang nanakungan abu dipangindelegan pala paletan udin pekasagan sagiang kayak kapatay upama ko paletan upsibut sa bahasa Arab nagyang ko tayo sa amyano ya watak na ayat ati wala kullu nafsin za'iqatul maut nasabad ko manaw to na langulangwan akiaman sukan sa niyawa pun ka din sa pauladulad na taman sa kalayan na inadnu Allah apang ginawa pagusar sa niyawa na pala din pagkatam sa kapatay so ino mga day pembesaaw Allah agyang ka na nakapatay na paleta nurun pagkatam bubis mapitam uway mapitam makapatay aya gupo ni supetay
na papa tak apa ka surga. Awah, basta apa taya papa tak apa ka surga. Na timo ang kasulangan asumya geder ka masarap. Ko kaya pagi na tawa sang liyaw ulupa. Na timbang na kau na suka ketamang ka kau kapatay. Na pinaka masarap din so ayamanan yan. Na kagetamang ka kau kapatay. Basta makasurga ka, pagkasurga ka. Masarap pa kaya kapatay ya. Awah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Inuto pagad na nga kapatay, nakagiagiyutoy kakerbasang kakuunga o pirumasen kasaging kay dunia. Ama ko makasalungan na mauri, narong kakerbas aging utaunga o pirumasen ka amal si saging kay dunia. Kano ba siya sa dunia narong nakambegan. Kasi isa alungan na mauri na rong kakerbas. Suging nga kapatay, nada abas ipekalidas. So kailangan na matay so tao. Kaapiap man ni kasurga na ka na o di ka matay. Nading ka penggunaan. So kailangan na matay sa manusia. Na agiyang kaya kapatay kasi tanong pa kayo daga agiyang kaya tutultan no. Imo na yung tanong na kanabay ni kapangusia to. Kanta ako ariya pangusia terkano. Dia ko ari pila na ibariw. Ubaya buki mo ko siya na po. La ilaha illallah. Awah. Nah. Gupun si Pia tadi kan di maka surga so tau. Nataka den so taka. Geda mangkap mana langwana mia geda maka amapait. Langwana mia geda maka amasakit. Langwana mia geda maka amarangga. Nah dingon teu mah dingon timbang na so kapatay. Awai, na pinaka masakiton, na pinaka mapaiton, na pinaka masap daurun so kapatay. Ako kada masang na nakapatay. Kay nutupin ba sa wala na za'iqatul maut. Kam berang-berang akak matano, kaketamatano sa giyang kana nakapatay. Awai. Si ibu sa giyang kana nasakratal maut na sandi makapsingge so mga tao. Awai. Maka bisinggisan sa tao sa kanang sakratal maut. Sus kami ron na kuan. Mga bata-bata o Islam. Alalem di makatenteng sa nga paputay, di na di makatunod sa nga paputay. Na igira ko napkilay nga utap kulo lah. Inuman aya sunat o Islam na ando din kirampay o manusia sa giyang ka na patiro na sakratal maut na ayad na pakakakapan sa giyang uta manusia na so pinakamadus gina gusto pinaka pagkabubayan ko sila ng bata-bata kagiuto berang-berang akilay nga kaulaw laro anam niya si makan na di ko mo patitaroon. Nah, tungon na din ko marag na kaya pakarduti ya. Di nga sibarat sa mama karabo atau buah niya kardut. Ngotap kaulan yang sa ngotauras. Kaamay ko kuano to. Na dumini di engarian, lumia pa engarian sa didi. Na natakaw na miya sa libuat. Na mi papasapman. Na may lingap man na minikurot na makatitindag na dito. Dumidi di engarian. Awah, kasabab sa giyang ko tamasakit, nagugiyang tamargen, maulaw-ulan niyan. Dito di masih salosaw, kagi isa ay mana niya na kekuasaan do manusia kapapakay katerian na tigil lagi mo sa rin nga sakratal mo na masakit aku ulah saya. Awai. Kagian kana na petiraw na sakratal maut na giyanan ni po na no surga. Nagugiyanan ni po na no naraka gupung pa naraka so tao. Awai.
Bari malah budak kapataya. Nakunan tayo muluntiran kanu sana. So pinakamapiad ni Simba. Bayaw niya na 5 niya na. Andar may dudugi bapak. Nauna. Adun na miya sa 5. Karina sa mata naging kapatay ni pagka nakatanaw tigo Allah Ta'ala. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pero ang kaya Muhammad mata-mata na so kapatay na pupulago yun niyo. Pupulago yun niyo. Mata kapulawan na pulago yun to. Allahu Akbar. Bari maura marina o pa makakapagda sa taraka na tupad ka sa taraka kaini na inaunang ganatan na kaun si karomang ka na pagubay hindi na sa lakaw pasayro. Magyug maganda ka na pagubay na sa lakaw pasayro si uminian. Nagyang kaya walaing ka apyagong basaya na naruga pa ka. Akya pa ni mo ang kaon. Ang ganatan na ka. Giyang kaya nga di ka masusu-asu at kaun. Mapia ka pa kadadar pa kaun. Na inaunang ganatan ka. Sumangawata ka. Ang pinakamadal si kaungaw puso ka na inaunang ganatan ka pa. Giyuti ka sakit ha. Kapulagutan siya nga kapatay. Tafiruna minhu. Fa innahu mulaqikum. Na mata na tiyullahu ta'ala ka. Baga nun yan dinupambala ka. Kambala ka kay may prin. O pamakaya pimba sa Allah Ta'ala nakasilubay. Matano kita nurong pakisilubay. Tama sa mama ko matano sa Malacanang. Uwe kap kagagak at punalag na Manila. Anatasi sa bukid nun. Away, alia lagi na Malacanang. Naibital, niya ka labi-labi sa ulan. Namiya ko masilan sa Manila. Lia lagi ran. Kung sila sa bukid nun. Punan to ko mga kawaliran. Pagkakalagiran ng utami mo balairan. Na lia lagi ran na emanan niya na Malacanang. Aruran ni inipanik sa presidente ang taproblem meron ng tamang alok siya lupa iran. Away, na awi di buha ka sa lupa. Na mata na kaubo na kapalagi kapataya ya. Na kanaba Manila bu, katama sama o penuh na kalabuhan sa dunia na mamakalabuhan na maranawaya. Away, tafirun na minhu fa innahu mulaqikum. Pagpalago yan ni ati ko Allah. Na mata na kabakan mo ni pembalaka. Di kapalago yan. Nakagi kambal ka, pa makuha silubay. Mata no di ko paki silubay. Nakagi kambal ka bisaya. Bubas na kon sa kapalawin na bakanin Martin, my friend. Anong kailangan mo? Ay. Madidi. Na Aya pipikiran tanu na di tanu pagti sa agyang dunia. Uway din nakapanggal na bakan tanu so kay pantag tanu ko dunia. Kakagay Peter man wallah wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nggal bakang kadin so ka akhiratir ka. Ugaid na bangkap man pakalipat isuki pantag ka ko dunia. So aya minus na mapakaplagi di tano so di tano di kanggal baka ko dunia tano gusto alungan tanwa mauri. Nakagiyam rana way girakuan na diri pa katalo bagi so ki pantag ko alungan na mauri na. Kapaladen dunia ubo di petelik kuda nagiyang kaya dunia. Na aya pagantapan na sualungan na mauri. Na ilayang kasya kito. Katungan na yan malubaya kapapani mo iniyang kuwalungan yan na mauri. Nagyang kai aya makna niyan. Na dunia agbori petelikudan na ron niyan pagasaan naguyan niyan pagusaran sa kopipita man na aya makna niyan na puwersa niyan. Agu panaguntaman niyan. Na pada sa mga dauratan o mga maranawang amiyat pedomurian. Lain nga upun na nadakaswat na utalo kasi di naging tawa na tira imiyat pedaki umur ka. Semaratay kang bawa ta. Ayan yan dito ay ite ko mga tan amiyat pedomurian. Na kena ubaya buah amiyat pedomurian. Nagyang kana na kita no amiyat ay da makaidod.
Kapedi samiat tu pedomurian yang kana manusia. Asomia gedun sorasian, sagedis suma gedun sorasian. Na danian kangkunai kaya mananian, na aya sasangunian, na goyen nian di batangan, na geng ka dunia ande maneka kabelangiron na gonde maneka tiwarwiron. Na danian matagu sagino aswalungan nian na mauri. Padahal samiat tu pedomurian. Kagimana na umur na gini su. Aya kata itanurun na, oi umur. Na pedi samiat tu pedomurian aku taya mananin aku tak kabelangan aku rasian na danian mausar. Ku aya mananin alungan nian mauri. Akatane na ron pegantap. Mandiri. Nah, giuti aya mana niya na sebenaran tano aya minus na makaplagid adi tano di kanggal beka ko dunia tano agusu alungan tano mauri open kegega nasi tano miramig siku para ko alungan tano mauri gimana nggapi yang nir katano wallah aki pantagian siku agama Aigirap mamasan na si ipagkasampurna sa nga 5 waktu. Na upama kabudin na timbla sa sati mana waktu oras. Nga 5 na samboyang. Na didin may sa oras. Betan kasi sa oras. Away. Ipanggalabag ka sa nga 5 samboyang. Uni adin na rin may sa oras. Naki, ini betad tano sa isang oras. Aw na su 20 kaagupat ka oras. Ama ba sa alungan? Na aya bu pikim pantagir kau nu Allah na isa-isa ka oras na su 20 na gutelo ka oras na parar kadnanan away kambu baya-baya na kadnanan na ilan yuman kapiang kar kau nu Allah ti ini betad tanu sa isa ka oras na kelabitan panigirakuan di penegami nangku tauras so manusia sangku tua 20 na gutelo ka oras ay babugayron ko mabasa gawin mabasa alungan na pakelabitan penagian ko to apiang niron wallahu ta'ala ay sa kauras awah ino to nakagiya ditano din na babugan wallahu iblis sa lugar away ditano din babugan sa lugar awah na lalaw na pagkatambang tano niya apa ino niya nagtapi agabangan Nati ti amay naki, amado ano na masanda ng adi perumpi. Malap na oras. Na nagur ka sa ang bunta lumi belis pagariya. Kuri ka din. Nailaman ng utas ako rabir sa balo to kami malapala. Nagira ka ni ayang adi ka perumpi. Masada mo na daan kada mo na oras. Makato ko kami ana na kuri. Na mamanti di kusua. Su nakasotan de kamay ko na lumya na makatan na di mandi kusua. Oh. Nah, na di tano pakatimbang. Kakia sokuda nagiang kana na mga oras api yang nir ketanurun agama. Away. Nami betad tanurun sa sakto. Nakia sokuda na. Away. Kami akan lebu-lebu dengan kapaka surga. Hati Rasulullah mangka na akhiru kalamihi dakhalal jannah. Sadil sa tawa ayak kapos-posan amatur inasula ilaha illallah na pekasul ko surga. Semangat lo kestan na tingin na may dugupal patay ko nagukupang ilmu. Giki nila yan nasan sa kaleman yan nagito ni pekasul. Kipekasul. Baka makasisigurado sa amay ko patay ka na pa makapakasigurado ka. Away. Nanaro ako demi ilmu ka benar to. Aya pagapas na kana aya mo ripuri matero na sula ilaha illallah katakin ba. Sa tawa aya mo ripuri sahaya. Amat tiro yan na sula ilaha illallah kay naman itinu di suditinu dan kagito. Ipapagapas na aya muri-puri amat tiro yan na sula ilaha illallah. Na asar ka masigurado. Amat tiro yan sula ilaha illallah na nakanabangon dipaki kekasukasun siya makisa ka milyon. Aya buo punayaw nakapmana o buo pumana nakalapis isa sa lakaw. Na kailangan amat tiro yan sula ilaha illallah. Away. Na kagedi ka manarimay prin pakasigurado. Kabeedem penalagid bapan pagunaan sa Rasulullah tanu disaputay aya katay ko na din pagunaan sa Nabi Tano Muhammad guwan niya pesirop sesarop patay sa bapaya na sa Abu Talib na sabab sa kanya niya kadimpisaw away sadaka pangindil ganu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daun ayamanan niya nakatimpa na o mga riduay niyan na ayamanan niyan na ini bagayron mamuapasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Aya maknanya na sekalian ini petenudun amai ko matay kadi kalu no ba maka surga. Pinakamandi siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oy. Daw na mi sirbisiw yamayan amin ni sirbisiwron wa Abu Talib. Na sekalian mamumit tenudun. Na dapat na misabutian so la ilaha illallah. Na nadad na kima apa saban yan mati Rasulullah ilaha illallah. Ino to nakagisi ko kabibigyan kabibigyan ginawan yan na. Dan yan din mabalis la ilaha illallah. Gitu man kita nusa nakakiswa-swa. Atik ta na bay na gamano ko sa ko kama udah ko pan. Dapat na miya kaputi sa buka kana. Iman to akin aya utso na dapat mga kaputi na miya tay din. Away. Anna. Na kagisa rasul to mambo adi katuno diyo. Rasulullah ko babayan. Nalilibutan na mambo. O mga pagtan apo amiha. Uba kaki mabelag sa agami agamatan ay amatan namanya pasal kami tiginawa kiro na kon mambu betapatay dan yan misabut la ilaha illallah na nabi pinakamanis madus kun nabi mitiludun na bani misabut la ilaha illallah da na orian yan na ini semuanya penuh Rasulullah tamanat tigian sadami umatapa sa katir Allah taala na ipapamangan niya kan sa kapensarila ko Allah taala sa emanan niya nakarila inyan baka. Nasi ko kapag isigid ng mga ragun mga oras. Na mini umangko to ayat atigullah innaka la tahdi man ahbabta. Mata-mata niya Muhammad ading ka din namang guna na usot apa kebubayan ka. Kapag kebubayan niya sa Abu Talib bapak yan. Kasakan niya niya kalindingon. Sa daw na ayamanan niya nakaradilaw ti ayamanan ng surang awagama. Walakin Allah yahdi man yasha. Ugin na sa Allah Ta'ala ituro ko kabayan ayamanan yan. Na maturo. Na iman to naturun tanud na ginawatan. Awah. Madede. Nah, ayah bumanaria. Kaumplak yu manusia sa kariritanan yan sa giyang ka kada sakal. Nanganangano kada sakal sa giyang kaya agama. Nagususin ba ko Allah Ta'ala. Nakagibatan ng pagkandagang atutulang ko surga na daabaw niya kailay. Away. Daamia kailay sa nga paturo na marigay. Batanwari pala niya kailay sa paturo na iya marigay. Away. Mga lembu-lembuanan sa iko surga. Daamia kailay saging ka mga saging ko surga. Abo din miyalo sa kurga. Quranan na mga saging unang mga titiulig. Nadamiya kailay ron. Ito na mga ibong talaw saging sa surga. Lagin mga nga lakatan. Inong po na ibarat na mga lakatan na Away. Batan ng pagkanagagapi na duruga lawas sa iko surga. Nadabaw na miya kailay. Lagi mga day sumpitan. Amano do ko na mini sumpit takaw. Inong pagabay na sumpitan. Away. Batan ng pagkanagagapi mga warisan sa iko ayamanan niya na surga. Nadabaw na miya kailay. Ugin na sisan sa potrilyusul asakin sa pandi-pandi langit. Asabuso salimot yan. Na umibayan sa dunia. Na tanong niya so karanti walong nga nagusto kasi ulan. Nagusto lang wang taman ayamanan niya na pasimagsaging nga dunia. Salimot to bu. O mga dayo ay makatabaw sa nga dunia. Naging abad-abadian. Bener makapira maka siro patay ko sa pulo ka pias mabasa alungan. Sa kena baka patay marata ka kapatay pina masyarap. Oh, anna, kau pamakabatan mo kailangan maulaw na ko surga mata nagi ka. Igira lagi dia dapat ka nagkumangabay. Mata nagi kau bayrin mailay nga puturo na ba. Siro nakikiring sa nga marigay. Paganay ko makailay sa nga puturo na marigay na si isa butig. Nadulang besar yang marigay sa dunia. Nagiabo ang uta sa timana marigay sa timana dulang. Apagana ya anda na yan alang wana piklas si anaig. Away, na ikadua ka anda na. Nalang wana ayamanan yan. Na piklas si an mana. Mapita mayamanan yan na panganengkan. Begas. Gengasa mariga begas, binani nga begas, maputi begas. Na ikasikan pelor. Na ikathird floor. Nanalang mana piklasi ana mapita masda. Na ikapat ka ando na. Nalang mana piklasi ana mamis.
nasalakop man ang utapon diungyan. Na marigay na sa dunia, nak nabadagin na sa marigay ko sorga. Kaubo din may layagyan ka sorga. Namata na kaya sa mga biadiran ki tagal sa ginawara na nga kanduwa-duwi. Andun ni katin nagay abi niya ko pagano atigin na niyagla ka. Tunap man nga pumulula niyan. Away. Na ibenta kay kaubaylan may patiro na marigay ko sorga na. Kalipatan nila ng utadiran na. Pagkabubayaan. Na masuguiran siya may abi niyan. Sa siya suwan na ka. Kamatan naman to na pagapas na kanagya. Kapag ako sa utan lembo-lembo sa sorga. Away. Nakagibatan doon pagkano. Naladabaw na miya kailay. Away. Sa katanong mo, mga na to. Madakali ako mambarnya. Aromaku. Kaya bundi istorya. Ya kapakonan, ya kapakorian, nakapengaruman ya. Ilalaw ka kung may kikulari, udah programmer ka wallahi, betul habangan doon pagkanda. Una-una. Na ubang ka din na mahilayang kaya mga bayi ko surga. Kau tampilitan na so, putri di usula sa kanya pandi-pandi ang langit. Awa. Niya kaysa ko nakina so iyas. Panutun-tanur na kapagkabubay na mga area ka na natutulan. Ay naman naging na probinsyano. Na madakala di makapsiman sa isa ka ayan yan na po gura dun. At tingin nagalit ako sa nga probinsyano. Natutulmanan. Sikun siyas na padanan ko mga sahabat o Rasulullah. Padanan ko mga komander yan. Aya waraan ni iyas na tito din ako paturugan na mama na gutitod na buklo ang mama. Na niya kaysa nasisiran sa balaking na sunsok kaya tawiran yung taba balaking anira nakagiwaran niya kito malay katurong bukalo na di po napasya ka pa na miraranggerid na turog na hagi ko na kuha na mapangatong yung napadiyan tigin na gari maginta nga kagagawi tigong tapo din ito na maginta tigin na putulan ta salok na isa pandiyuti ko paganero na isa pandiyuti ko pagkurero na sabagi ana tingong tapdi na uway nati ko niya sa kanipakaw na kakatulog na ko din waya pagkalapit man siya kita turog tiga pa din na uway na pagaganan ta na ini lambi to niya kita ayas so pakaturog nagi nga pa diyan natutuntong ang mata niyan di sintri. Sageng ko takatutulog ang iyas. Nagunian na tetagi na pa miya ka sorga. Miya tayo na miya ka sorga. Nakagiya ko na rin pendulog sang uta ka sorga niyan. Nagunian naman pandang nga bayaya. Na misusurahaw. Gunian naman pandang nga bayo to. Miya so ko niya kiyo to so sabarang ha. Badiwan hari nga mamagiran niya kaya siya matay na bubay na kesipatan na kasabarang nga kesuaya na kedilaan niya namudulian away tomiandus natutulungan ko na utaba ya rumurungaw sang utabili ka nasalakon na kapkilain niya ko iyas dah paparaw niyan tiyunong utaba ya iyas lagi dagan sikatigin kesipasipatan na bakit natigyan na pag-uungangan ka watigin no kaya sipatan na kan sakasakan man natigyan na bako din sa sanai nagitigyan na nga papagipatan na ka na nagitito bagian na ka we napipikir na tigyan na ka panamatay naupama ko siya katano sarano na miyaso ko niya ito na budi makaanggang at tigyan na upama na matagkabo din na escort at tigyan na uway kamata na tigyan naging escort na ka na ba'y nagitito bagian na ka. Okay na tingin napipikiran nga da kapan matay. Natikon mo ya sabi ni Keparo. Mano makalibay ka ba kung masorong-sorong pamakosir ka tanong sa ranaw. Tingin na pakakaimitira yan. Milalaka-lakad ko ng taba na sumulid sa nguta kwarto gigibunan sa nguta tito ba natingin na so iyas. Tingnan to ayas, tingnan na. Baka di katawi.
Nah kau tak tiga na pengen na bakan yang obaka no kong bumakater ya mata sadi mati. Sageda. Nah malu mo ta penutulin nagu kunare ronga waba iyo to. Nah ako namia siya ketu namia kalantap. Na gunian makalangata. Nanti una ba tayo sida kapan matay. Awah. Sisikap na sa dunia. Na pagletan ta puna tiga na sa dunia. Na apa sangka tiga ni ayamana ni nakasahid ka. Kabasta tiga na masahid ka. Na may susurat ko nakisabud-bud ba iyo to ngarani iyas. Na tiga na matana sekali na tiga na way ba. Kagi nga ngaran na kay surat ay sabu benenga kanai. Nadakap na tiga na matay. Na apa sangka tiga ni kapatay na to meli gudong tabay sumil sa mutabilikian. Masaya ke biasa itu na. Pong ko siratan sa ranam sa sumiyag ba pili kabu. Benin miya inam. Anna nagukuna ke pamalikot sangutal katuturugaw namya po ko nga pa di. Hey, yes. Di ditagin pa. Gunya kalkala din pa kano siya to ni bantor ayan namya kanaw. Hey, matang kan nakatiging ko marata ya dat. Ino ako ngari tiging po ko mata na ke. Matangan na tingin umaratay na tinong nga po kawa. Tito na tingin umapiatagin na panakanoto. Tingin na tulabas, tingin tapa din. Tingin na patirong ka na di ka na kay prila uba na katiro anak na sa katawbon mano si Apeso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingin na tulabas. Tingin na sa lakaway atagin na pa. Yan utulian no to. Ana miyaso mamuyak yung tapa din na miyasarag. Tingin na pa marina piu-piur na. Tingin na ibitiling ko Allah ka piu-piur na yan. Nagukuna kay maganda nga matay na dua. Tingnan na. Imanto na awat ka din turato. Away. Paganta na miya pita. Nagua di man mangaria kana na ayaka tidawa na paguras. Nagupagis kidiunan. Kadobay man to ka tuya dulu. Ya bu miniso ko ya minitornya marahin na. Sebelah sirna dito tagin na pa. Away. Paganta miya dundo. Nakagi ko maka kekapsiran sa mga Muslim gusto mga riduhay. Na ti ko mapuro ko mga Quraish mga riduhay. Ko nabi at tiga na si ko nanu datan pagkatido na magaytano sa eksibisyon. Ti ko nabi ito na eksibisyon na tiga na magay ko sa sakataw na bagay ka mo sa sakataw napakatidawan. Away, botalon. Ana ti ko nabi away. Na siyang oran yan sa mga sahabat yan. Tiga na antawar ka no yung bagay sa eksibisyon. Nagukunari may kurot so iyas. Oh, tiga na Rasulullah. Kami ni tatakan nuto sa pamikiran niya nutang tatagin na paniya na. Tiga na mata na di mapiyaw di ka na ya makuha. Mini kurot kung suyas na di mbaba kurot. Sobra sa aktor. Sobra kay Robin Padiulas. Tiga na Rasulullah nasakan. Hati Rasulullah baka benar di makato. Agi uta. Marisa mga satir paturugan na rin na. Bubupukawa. Kibuga ko. Away. Oh, tiyo na mata nakikadi. Anna, paganta na bukan siran salama. Nagusiran berarika gugian nga kalabanian mo. Barin niya kapira nakiaputan siya niyan sa ulong uta kalabanian. Ana tiyo na mata nang kat. Pasan so iyas. Na. Yung tama nga rin iyas. Pero manan. Magay kami pamasaysa, nabagay ka naman musaysa. Tiyo na biway. Siya una naman sa mga sabat, tiga na saliuban so iyas, kadiukawan. Tiga niya Rasulullah na mata na kaya ada na kagagdam ako sa Ginoo ko na budong pagkatakap. So kawarawak na gusto ka pasangakan. Pangninak na tiga na sa akin. Di ko siraman ha. Milabog sira da siraman makapira makasiput niya patay niya manang ariduan. Anak tiga mga sabah mata na. Niya kabuhusuyas. Away. Na kay kwan tiga na. Tiga utama mga kuresa. Lastaya. Kay katalo. Na tigo na biya sambian suya si kadiukawan budi saularet tiga na ya Rasulullah na benar-benar buat pagari akong ka na panganina kena emanan yan na sakan nga mata na tiga na benar pagkumani suka pasangan na gusto kawarawakan na so mga sahabat na bersih dimakan di latin na mata na kisuya samya kabu na nagyuto ni miyang gulaula na piyaka pelabuk siran na kagya ko nariya makapira siran makaperari ka. Na may lairan so iyas na diru di mangwakwati na tirong tabari so diugon so iyas na. Na natamanan tano saya. Kasuyas na miyasahid na sunsurano ni mata sa mutatagin na paniyan. Oh, paninta pala tano masahido. Kadaan lagi ang kakasahid ang masarap pakapatay naman nari.
tamang ari kana pagay lang isi study dress yung tamang apa do. Basi mo pisa po sa pukata. Hagi kay sabutan nira nga kasahid. De pagunaan ako mga umma. Sadara da tanah putih saya dia bunak niran ako surga na sa mga nabi. Oh ay gusto mga rason. Madede. Nag YouTube ba? Batan nun pagkanaga tutulan ako surga na dabaw niya kay lahi. Ikadua karirita na manusia sagiang kaya kadaray nunin. Nagukada sa kalasagian kaya agama. Na balaya so naraka abatan nun mamupkan naga tutulan nun nadabaw niya kay lahi. Entar katanin niya kay layron. Sakan nakin api so tuladan niya nadabaw may lahi. Away. Kaubatan nun din may laya petero naya naraka. Ana mata nakadigin pagano ya sambuya ngaya. Kay benta din kau dilan ka nakatamas kita. Tama na sa pagulisir na di na nakatamas kita. Tama na sa mana ni na pagdam sa arthritis. Na ibet kau di na nakatamas kita. Pamana makailay ka sa lagi na bantay ay ta sinarya mana. Lagi di buwalay. Bubate mo na itagun. Na papanguan na langwan na di simbayang. Langwan na tekaw, langwan na pasisiabo, langwan na darwaka, langwan na emananian, nadupang, napapanguan na emananian, napatutung nun. Oy, nebet ka di nga kira nakipiro isambo yang, au di na nakalakatama sige, kira niya tiniyustan. Katakin mo sa ikaulaw na. Oy, nakagiyag YouTube ba? Ada abam niya kay les saging nga pituro na naraka. Mga surataya, nga pematian tanong. Na ino sasabugi, na kebenaran on, na di kebenaran. Lagi dah ya, pepenuh turun tanwaya. Nah, operati ya kanurun alhamdulillah. Odi kanurun memperati bab kan. Mana deh? Nah, di tanah pakali lipatan. Pendaya ayam ananian. Ane ni tong rakna pagariak na kagia, amado kan ni singit-singit. Nah, ipa kadua corona ya. Kapedaya dia ke negeri kumang ulama abadi mapamagusay. Madlag. O dia ko pribata tanudak non. Ad negeri ko na pira o dia ko pribata wallah. Budi di priribat sa Allah. Dia ki, kana budi priribat sa Allah. Aya di priribat na sa iblis. O dia ko pribata tanudak non. Nah, 40 ragum penadatan o penekaadin sagiang kaya dunia. Datano penekapakasimpuang sagiang kaya dunia. Nah, ini masadir udnu wallahu ta'ala sulangwan tamana programan yang reketano. Wah. Langwan ayamana niya na mapenggulaw lang ka sagiang ka dunia. Nah, dakapan mata gu sagiang ka dunia. Nah, ini masadir udnu wallahu ta'ala ang ta programan yang reketano. Ati upagambal sa programan yang ta civil engineer na. Ayah pensuallah, ayah penimbangan buat sa programan yan. Awah. So kala kayo makaig, klasya kayo makaig. Kata dua susunang ay bugtad saya. So kala ka nakapanganangkan, kaulada kedapuan nakasikulo pa. Kelala kau nakasikulo pa. So langwan tama na ayamanan niya nakasagada nakapia makamamasa. Sagian ka makhluk. Awah. Pekadigrasya ka, kedigrasya ka, miskin ka, antaka kawasaka na palad na inumbualan ng Allah Ta'ala sa programa. Nah, di tanong din katawa. Oh. Umanisar katano. Nah, bunyi tanong saya, makapagayom na yun. Sa dini na keantok ang utap ketaling umak niya. Oh, antawar katano imantok yan ang utak hulaulan yan na. Antawar katano keantok yan na piralagong penilambu umur yan. Dah. Antawar katano keantok yan ni programan yan na keumak niyan. Pekadigrasya, kedigrasya, antone klasya kekanian. Dabar ketanusan pekantok. Nah, ginan na ini masadidinu Allah Ta'ala. Kapadanan sa kaba. Padanan sa kaba. Lagi-lagi yang kanan nakapatay. Ayak yang bersanu Allah. Na la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dikeketang nagu dikisunggur sisa buka. Uras, tarotop suka patay. Ugay nakitigman Allah ud'uni astajib lakum. Panganikan urakan kaamay kami patot supeng niniurakan. Nadasang ka nakibaganakan rekan urang.
Oh, ay pandapat kasamaran ay napeng nini na helikopter ang da trapekian. Atau man wala ubugan niya kan abun sa guguna kaya sa kotika ka. Oh, di tano katawan nagyang kaalam mo umur tayo naman de saksi si bayat tali tomali ako na kandung kumandung ako din. O anta ka adem pena segedan kau nakawawa kakakawasay. Di tano nang katawan. Ayo bu mata usan nasullah. Awah. Nah, ayat 3 Rasulullah na la turaddul qada illa biddu'a was sadaqah. Ayah bu apa barengkas. Ko programa wallahu taala. Nah, dua-dua. Gitu kan naik kedua ayam mana nih na pagaluin tano. Pilih nang naura saya kami namanya kasubrak manu. Na tiga matan siya kaya malay dua mata si para kala ada pagampunan nun. Yang kana na ayam mana niyan na miskin ka, kawasa ka, mababa kayo mor, mata ka kayo mor, kembuy ka, na padanan sa mga kaba. Na dua-dua na tiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkabarangasan. Paganayron na addu'a. Lagi dengan na rizki. Di takatano ino made. Miskin ako sa taman sa kapatayakan. Udi na kawasak udi na mga digyan kaya kala kaum pelaki kan siya nga kakawasan na kan na tama na iko kapatayakan na gin mga day. Di tano ng katawan. Wah, ino mga day, ipurauta ko pa ni sa pira na guniman to, ang taka maganda na eh. Nadita na pananang katawan. Sa buso wallay matausan. Anna, na open ni gurado ka. Sa ayamanan niyan, na malo kay sigisgan. Susukatan ka. Na ay ni pangdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na addu'a. Para makasigurado ka o kabaya ka. Makalendu sa umur ka. Na adna mango kita ini pangdur tanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pululan tanu. Para makalendu sa umur. Nah, addu'a. Kapamang ni si Allah taala. Upama ko ayamanan niya na marami ka pamikiran na kasa. Uba ko benar yung mga day anak ayakini surat angaran na kanina. Si ipad ko mga miskin. Na kepakaya usar na kang kaya doa kapamangni. Away. Adem mana mga ulan-ulan lagi dikira manutu Rajab. Na padanan sa ulan-ulan ini pangendo Rasulullah tatarimaan sa mga pangni. Away. Na kepakaya pakandekan kaun sa pamangni ka ku Allah. Ya Allah. Ubah ayakini surat tungaranakan. Na si imini pedeku mga ngarano mga urip penaka mga pegus. Na pengninakan reka apaki buka neka na singka paki umanan kung mga ngaran o mga urip peneka abigan ka sa kasibisibian sa geng kay dunia. Awah. Na kenobaanan mustahil ayamanan ni na tarimaan reka wallahu taala. Awah. At pangangkan yan masuk ka sa alaba. Kenapa mustahil ko Allah apaki buka eno bayak ini surat. O ngaran ka na siya mini paduko ayamanan yan. Na mga ngaran o mga miskin na mga tali tumali. Nah kenapa mustahil ko Allah amay kagurukan kaon na pakibuka wallahu taala narunian iuman saging tangaran o ayam ananian na mga pipiyay ukurat higitan. Udi na pala din kasih ko Allah ya Allah. Na uba makararani suwa dilakon. Na pangninakar ka apaka extend ako ka. Away. Na lagi din na kena bumustahil ko Allah. Ayam ananian na uba makasisikan soadial ka na kepakaya tarima anu Allah apakah extend kan ya sa ayam ananian na minus na dikadari sa ayam ananian na kabaya iyan kepakaya pak extend kan ya sa 40 ragu peruman awaya kenabanan mustahil ku Allah taala apake sinirigan yan ka apa mang ni ya Allah na uba adena miso sugat terakan amanga rergena mga tiuba kesagedanakan na pengninakan kaya Allah awah ayam ananian na pakalidas akong kau agi pitir Allah ud'uni astajib lakum panganikan urakan ka amay kami patot so pengnini urakan na nanada amar gena ayam ananian na katerima kurkan urakan
Ginan ipaganay ay manan na pagkabarangkas. Sangka inaluy tano pagaluin tano program Allah Ta'ala. Ikadua na as-sadaqah. Basa mga loks tano. Adna pagkatong saging amaranaw. Amapi paparangayan. Maka pegan tigiran sada pekatinda sadede dia kunangan nama pi paparangayan ako maamranaw na api adu na kawiaganiran na peteluan yan sululutin ay autaw takakang ga makadeke api agibo kapakay no makasamanya waig udi na ano mi tinda pakatinda na kanamang wateng sa kenaka nagito na di bisa kawiaganiran na away na pedanan sa ula-ula ang mga pipi o mga maranaw nagyang ko to akyat utawin yan sangko talulutian away na apiadan yan pa kayo numasakapi dan yan mapagana na sobra sa emanan yan nagyang utakya pa kapiapia ginaw na sobra sa banyan na emanan yan na pianumbol yan sa manok nagyuti manang utaba sa mga lokstano makapagana sada pagkatinda sa dudun padabasira noon na daatira na manog auda amanik uda amanog away na gina ni petiro na sadaqah yang sadaqahon na mada kelatan toa hadisan away paganir na tigur Rasulullah na gina na sadaqah na rendinganan si iko kayaw ukubur inaku kandud salimu Allah Ta'ala ang tapagritan no si muda na mialuitan waya anam niya makandukun siya siyang tabendingan tanuro away giang kana na sadaka na pembeloyan na rending si ko kaya ukubur mialuitan ro ngasiksa ko kubur na ditano si nalu nga tiyo sebab besar so ditero niya ki utok ko kana niya mo pagsuin away na paganiro no to so sadaka na rendinganan si iko kayaw ukubur ikadua na pembaloy kong penanan na ayamanan yan na ketitay no manusia pembaloy atitay niyan damiyon yan o katitay sa siratal mustaqim nagyang ka na sirat na isa na segudan tano abatan na mamupkan na sasabi ina di rupa na kabebenaran pangninta ko Allah amakaw kita no sana lagi do ayamanan yan nakila takapako kita nuro nagyang ka na sadaka na pembuluyan na dami ang manusia sa gyang ka na sirat na ayabunta lang ka na sirat tulayanan na sanggiburagunay tekadagon na sanggiburagunay pemantaranon lumalakaw na sanggiburagunay ayamanan na itundegero ayamanan na telung giburagun ay delegtan no sagyang kana nasirat away na aya perupaan no sabad ko mga ulama mga mufassirin na manaw ko na disubok na magaranga disukampila nga nanaputiro nasirat la ilaha illallah na saki sada makakalagi sa mga kalagiran sa basa ka mga atas na ada makagedam sa mala kawan away na di kapira kami no to safety tayo na ayamanan na mabulang pena belalakaw nakakadada tatabulan sa mga papa na din pena kapataw na sambula na amay din dari kagiyang kaya sirat la ilaha illallah betan ka sa lagi dubentong sa katiwaro kadinga gua utaha manaw tadi subuk na magarang di sukampilan ati gua miya marakap manang maratay buntala mama ini betan sa lagi dunia kalala bentong nah nialo ya bentongan na titay kaman sa sawarwa bentong away akia sokudan susar neta kapuro yan na titay ang ako na pamamili ka sa mala bentongan sawarwa na beterang ka ayabu kapuro yan na sasar neta kana ka magdom nagyang ka na sirata telung giburagunay pulalakawron na aya kapuro yan na ulugan sulay nga niyog nangutak alang-alang yan na melunaw na perao na pagkayo na makatana sang tadi dalam yan na liingan paman la ilaha illallah oh
isa na naayamanan niyan na pepengnin tanu ku Allah ala budun tanu niyan sageng kana nasirat ku kapagu kita tanurong awah nah pembeli ku nagingan na sadekah sumapasangi kap murah bara sadekah nah pembeli ayamanan niyan na damyun niyan sageng utakatiten sa siratal mustaqim atiktan pada balas sageng na sadekah apa kabaru ba siko programa wallah na meli kong penanan na rending siko nayak kaya unaraka jahannam meli penanan na rending ko kaya unaraka jahannam na Rasulullah natigi na sa tawa kabayaian maka ikaulah di puna rizki ikaulah aga rizki sa tawa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabayaian makalu ag suriskirun wallah makala suriskirun wallah makalendus umurian napakandek lanian soka pepememagainian pakandek lanian soka pepememagainian pakandek lanian ini sompatianu na faliasil rahimahu awai pakandek lanian soka paking gigi nawai pakauladanin soka paking gigi nawai dapat ya pengginawai tanuari insya Allah awah nah gianan ni ayamanan yan kata pegelas nibin mati pendaki mati pen gianan ni ayamanan yan nama keempat ayamanan na piani sigedan tanuang kana nami pantak sageng kanan akaba adu apa kabarang kasun so adial kapatay so rizki so pimberang ayamanan ni na mga widakan na dua pupu kabarang kasun kapamangan ni ku Allah Ta'ala away ikadua na kapamamagay Diyan na pagkakit sa sadika bi pamamagay tigtano na padanan apa pagutangan na ku Allah sa din sa pagukit ko ikhlas ko ginawang ka ami pamamagayin ka away na padanan apa pagutangan na ku Allah Ta'ala na tantua mapi kaboyed si Allah kakena Obama tag magatos tak niya kaysa na kaysa gedanakan komuna kasiyakan sa wao asara kaya pantagan na sunga ko sa masjid imbagra ka na siya tutultan wa sunga ko sa masjid na kay makapagpagapantag ako sa utawalay na pangiraw subaya pisugo niya sa mga wata na ay kaysa buta ko na pagkapanumboy niya siran sa kasangkapan na pugusan sa gantiya ka na so ayam niya pingira ka na tingin na anda kawayagan na mga tawaya siya lamang ka na ba iyo to so kaya salam ako na piya ka sinirang sa salam na tingin na niya nagnagkatigan si subukan ko mga wata tingin na da ka nakasabuti nga dudugoan ako kay maluto makairi sa lalana karsada tingin na siya kiyo to pagkakano to sa tenged tingin na ka na si Sarano kami purti di sa sunod to mamuka dapat nagyan ka municipality awao na ingedana na pimborang at tribu niya kada tribusan away kadisan pa ka sa puluwagi sa muslimsan isan sano ipana nagi sa punakalaw ga mga muslimsan nanan na dapat na sila ni ditano di katubligan na sa susunod to kasi imitublig siya ito sa bayang natigin namin purtilis natigin na ba panmati makamati na mamakalabi pin sa pulugawi na kay katawan na kan so buhay iyak ito na yan na niya pingira ka na da kabiyagan niyan ayaw bumambuha pira ka na mamagatos makakarakaras kabulsan akan so miya pikir akan api agulabu diu dua kena ti kana pakawit terkanuanya nah malah natakap kuo na bayo to kagi makakarakaran tunay pakawit makamali di pangaya magatos sa makakarakaras kagi ako kakaptanian nabi ko anak nating naptiro sa kun sa masakit ka magampagbangan na basta telo wala au dua asya lipasak na wala na ikatlo wala na siya gida na kanang mamamalok sa tetampi na ini rang kele tinos tada pa ako ngaman na pulalawin sa walay pupunika di kanino mga desya kiyo to kaya kung makatanarakan tingin na ba pa inukanan tingin na pira ka kaya nalagi din na kididuwagan na kan ako kididuwagan na kan mamuko magatusakan sa lima ko sa tabay pira kaya tingin na kuwang ka tingin na to na pira tingin na basta pira kuwang ka karaka ka kino ako nadang nila tiya panarusakan saya kagi ko makasolda ko sa masagit na inilag na Allahu Akbar sanggibu ana tingin na tito din na mapiag pagutangan na sa Allah
Gibusati ka ng tayo ni Bugay Karo, napiagot ka ng to wala, nakata ada din rampain sabam niya 10 kami nutos, na sumagato sa kanabida ni Rakan na sanggib. Oh, ini begertan may sang natutultan wa sadaka, ikadua apa kabaroba o kaba o kurana tigtano. Sabab saan? Na malud na pakalandu. Nah, gyang utay ni torang na pagariak na miyasa bago kami sa salumboy uguni ko aluinakan. Oh. Na niya kayo na ko aluinakan saya kagya palek na warisan. Bebay mama. Ira siya ko pagantap. Nah, dia kan sebenarnya nama apa kau notakan nama ngawatakan ya mga mama. Ka angkan iran pagkakilala kasabala iran rakan. Nah, kagya kata na gibuan na isaw ni miya kau no. Ada makau makagya ng taysaw. Nah. Miya sabu kami saya salumbo ya guni. Kakagi aus tu na git kawaya nalagi daya ayamana niya na madlagatan to. Akap kenegatan urun sa bendingan si kumang ulama. Amay ko nakagiyang utaniyawa. Na ay pagkabilang manaki ayah. Biar na di pamilo kan untuk neka kasiyur kata kurun. Na kepasangan na kuruna. Uriano katangan na umalakan lemau tagus sa mga pudin sang utaniyawa. Ay gira ko nakiakuan niya so tau sa niyawa. Siya ka na miyabat niya sa utakid ato tahawi ha. Mga lagi dia kakapala kitab. Naroon iniro pa Rasulullah. Angga kapungo malakan lemau sa niyawa. O pamakudaya di pekatas na. Pia kasagad tanuro na ya. Agya ang utadzaw. Ngutakyan mo sa wala sang nanakapataya. Ang berang-berang kaketamatan urun. Adna aya kaketamanin na pinakamamis. Adma na pinakamasa pa daw kakegedamanin sang kapatay. Nah, ada tanyo kiti ka gitu batira na. So niya ka pamakai negeri latina. Tanggap ya kisiya ki aya estudiante. Atas so pitir ini saya mampitiro. Nah, amay kunden ka. Matangan umalakal mo tagyan ko taniyawa. Nah, beta dia na sagyang ko taawan awidan nila na kapanama puti. Nah, mi beta dia non menanay. Nah, kekamutanan yan. O kekamutanan yan sang utawi di mana ikekamutan mata na kikumapi nga ya kapaka surga kapalay din mapi. Nah, amay itu kakak kekamutanan yan non. Nah, lepatan yan sa mapi akalapat. Igraya po tayo naging utang ka surga. Nah, orian yan na awidan yan sa mapi buntala ka awid. Nah, koyuganap man ang utama malaikat apadian. Nah, inaikiran sagyang kaya kawang-kawangan. Nah, amay kunari ka makaw masiran sangka na pagampagan na pamintuan na langit. Sa nga maumagun sa dunia. Pagkadagtan mo mga ulama. Agyang ka langit na pinto lapis. Nasama nutong naman ni sa lapis na pinto yan. Na amay ko na ka makaw masiran sagyang kanan. Pagampagan na pamintuan yan sa nga maumagun sa dunia. Na manugudru ang utak kamu tangkutan niya wa awidaniran. Oh, maka peguman ang utak original na kamu tiyan ang taburuk. Ay ni ke kamu tanu malakal maut. Namatan. Paninta setan mapad. Nah, ay masuang kana na mga malaikat sangkana na antara langit na mabusigaw-siran. Away. Na indi dalaira na tiyan na himpagariam ya malakal maut na antawa ng kiniyawa. Awidan ka na pemaling upiya ka dali-dali. Nagupiya ka sigi-sigi. Paninta ki bapak ama iray setan mapad. Nah gitu, tigira-tigu malakal mau tahaza nafsu pulan ibnu pulan. Oh, giat-giat soniawa igira wawata igira. Alu ini songaran anggota ngaran namanya tay gusuwa mahyan. Nah setan waya bungkal yo. Kaya maka po pasangatan saya tinam yan kapag pilih duguman at tiaban tanurong ng asarwang. Away. Aluin yan ang utangaran ng utamya tay. Aluin yan siya suwama yan. Nah, di tanong pa ng utaki pilista nun ro. Orian yan. Nah, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pedang siya mga ulama kato si Ustad Idris sumapad. Di ba rin kagi ulama tanong na mikira tayo nakuha. Sa kamu po siya nakatimang tayo kung naluin na lang. Hali naka mamumurang itiman to sumalakal mo. Nakikamada kalau ulama tanong. Away. Na.
si sagiang kota kitab hadits pembetuan Riyadhus Shalihin pagauturan yakinya Imam Nawawi gesok kenaba na buliumnya nung nakasakala salakawang tabay buliumun sang gibua gula bisiyaw gato sa hadis sa soldanan narunak na ya miyabati ang kakatiro Rasulullah sahih atige naman idda'a ila gayri abihi wa huwa ya'lamu annahu gayru abihi fal jannatu alaihi haram inutong di ka sakit-sakit pinaka masakit away kawarana meranawaya api sikap 10 lapis na pagapili dunia ng uta ika 10 lapis sa apo lagi ayah popular ayah ko na marano na popular away nasiya ko Islam na da ka popular raon away sa tawat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apagapili dunia so kenauban yan ama akatawan yan din na kenauban yung banian utu ama mana titu makana utami mutar ka mutatitu kirugur ka away katawan yan na kenauban yan ama ti Rasulullah na pagapili dunia nafal jannatu alaihi haram so kung surgaan na miya haramun dinubon maka soldo la ilaha illallah gitu biasa baga kami sa lumboy tinigas ta kimamu awah miya makay tumayang abad-abad na ditabubusay pa ka surga kaya ditapagapili dun siya mata awah nailani man ang ulaw-ulaw maranaw piyang aroma si prinsesa wata igaransang prinsesa kanaya gugaransang kanayaw may onan na pada sana garansang kawan adugutan yang si irion tay garansang kanayaw agu prinsesa kawaya piyang aroma si prinsesa garansang piyang aroma Ahmad wata ibu benggul lah kan panay agu Ahmad kan nasudin sokya pangaroma ayah madeki prinsesa garansang nami ada si garansang na emini sambil na prinsesa bebenggul mia rasa-rasa irun muyag mia suwa ulutui garansang sumaro mapunto kagi ariaw na sakyaw yagan yang ki prinsesa na kagyan niya pangaroma ya Ahmadawata ibu benggul na miada si garansang amia pagapili dunia penasi bebenggul bagian ni suguan agama ditano pa kalilipatan na setan yung malusod siya nga guris agamaw na gitu tiyak na kapag apili dugo na tiningas tanurong din na manidda'a ila gayri abihi wa huwa ya'lamu annahu gayru abihi fal jannatu alaihi haram sakon sa tawat ti Rasulullah magapili do sa kanauban yan ama akatawan yan din na kanauban yan utu ama nasukon sa surga na miya haramun nubon makasurdo la ilaha illallah ikadua akatiro Rasulullah na sikon sa alungan na maori na ad nakaprun ko laro wari nakaprun ko sa mga frekuensi na mga frekuensi niya siya wah number 1 ako anak frekuensi anak telunda frekuensi kana ya na ad na roll korro na sadin sa tawa dinian pagapili dun siya mayan datuntukan sa record dia di ketaluan la ilaha illallah inim belu ya marata tahu ya maka kiap uya ganian nerka rasai rumah saidin siya maka sakya uya ganian nerka na ayaw riyan yan na apa yang pilih dua nada nah gina ni balas yan mambu adikun pa kasorga ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madidi nah swallahu ta'ala na setan po usagi nga tutultan o dinam yung setan sang tamang ayat tabiyat-yatan na setan tumpo ako setan po usagi nga tutultan swalla na ipagingaran yan ang utagafurur rahim manapi agumalimu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim teruang kaya Muhammad sa mga umat kanan alialong ira na ginawairan inilang ira na ginawairan bininya sa ira na ginawairan la taqnatu min rahmatillah
adisiran kedaik sa inam ku mangalimu Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a kama tamatana suwallah. Na iprilayan sa mga dosa langon asara tubat kasih ku Allah taala mamang ni kasarila si ku Allah. Iman tu mamang ni tanu sarila si ku Allah. Lamo na katawan tanu miyang gelebeg tanu sa paku agama. Ipakerarang itu Islam, pamalian ku Islam. Na bedenek kargarga na diden parumanwa. Awai mini bulu tu miyang gulaw lah. Na iman tu na alinan tanu so record tanu ku Islam. So mga bubaya kanu mga pagarya kanu na amang empleado na sala kon so record ko demokrasi. Sala kon ta record ko iduti. Na sala ko so record ko Islam. Pakuntulan ni so record ko Islam. Di tanu pakalilipatan na setan yung matatago saging ararikan no Islam. Na pakuntulan tanu so record tanu ko Islam. Away. Na una na pagapili dun tanu na so mga amatano kami rasa-rasa siran nakatano. Datano sira nakataro topi sa serbisyo, datano sira nakabalasin na una apyaso ka pagapili dua tano kana na ditano magaga. Awah. Nah. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli ayatikumul azabu thumma la tunsarun. Balingan kanu si ku Allah. Tapapay kanu si ku Allah ting manai wallahu taala. Ko unang punudar kanu kapakatali mo siksa. Min qabli ayatikumul azabu bagtatawa antum la tash'urun. Una ampun dar kanu kapakatali mo siksa. Agyang ku ta kapakatali mo markanu siksa. Na dini mainang ka. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayatikumul azabu bagtatawa antum la tash'urun. An taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Ino to Obama matero ati Allah taala piteng di sana kaginawa amay kamay lan yan susiksa ay daw ya hasrata ala ma farratu fi jambillah ay daw miya lalima kambes sa ginawa ko ay daw miya kala kambes sa ginawa ko sakyap na ito ako kung mga simba ko Allah da kanakiyawid na akal sa iku agama ko agama Islam wa in kuntu laminas sakhirin. Mini tapi aku den kung mga tawa mamakasudi at miyasa ka masayap man ang mamakasudi wala na marana waya na makasudi gupun miya na sa talugawi adi di makasambi si Dani to sa biru abangkal ada nangaran niya adu si biru katap man si biru asugud wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna Allah hadani o di hati ko Allah na matero agiang ko taginawa. Kuriano kesan dengin yang sang tak keulaula. Lau anna Allah hadani. Ay daw ubabusu Allah taala na pinggunan hawaku niyan. Ubabusu Allah na tiuro ako niyan. Lakuntu minal muttaqin. Kasi ako kepada ko mga tawa may manang gila. Aw taqula hina taral adab. O di hati ko Allah taala na amay kumailan yan susiksa. Kasan dengan yang suka ulah siku sakratal maut. Kasan dengan yang suka ulah siku kubur. Kasan dengan yang suka ulah siku yaumul qiyamah. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Uba aku bupa ka pembalingan na wallah ko dunia. Uba aku bupa ka kasuya wallah taala ko dunia. Kaibet teden ka pia ko den. Di ko din melalu-lalong. Sengko pa ko din sa sangko papisang. Sing bagola tiga na bala. Qad ja'at ka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Kenapa nati Allah kami kau markas mga ayatakan miniyo markas susuguanakan kasembayang kapuasa kandiakat parangaya mapia kapamatia sa Quran kasiapa ko mga dedeseg kapia-pia ko mga seringan sa mga muslim fakadzabta biha na piyakam pukuruka dan kaparatia wastakbarta ayat tiampar kana sumarat tabataka kakagia nonika kagia mapuro kay bangensa kagia malakay tamok naya katain ko nasakabitaw sa puro na palasi sa bubas sa mga tonganin ka mga pedeka mga tao wa kunta minal kafirin na ginanatigullaw taala kaya pedeka ko mga tao miya mangukir mga kufar la ilaha illallah. Sebab san na mini bulugaya na maratasuki buluga ka kedaaran ng taon
Wah. Nah, tiyak na dengan tanu saya. Ambo balik kawan aku. Amay-amay na gitu ba tigisi na rin mama malati do mata si para kala da pagampun mo. Nagip man naging ka masa sabab kalilimutan. Apo na ya sakyan dud sa limu wallahu ta'ala mo tay sa ko mga lokstan. Na di tanutungan na ya iya wida akal. Away. Andi tumunta norun sa upama ka pakasurga Allah pang nintan na bun pakasurga Allah ina aya ilay na karon na paduto ko pamakasurga. Away. Na andi tumunta norun sa maga na kirampay ni ko surga na giutama ulaulan yan sa gagawi dundu. Akan na buba pagabagro. Ikadu. Na pipikirin tanwa sa katanok man. Wah, sa tanok man ipakatundukon. Giyo ta kabasa ko kagi ko paganaya. Si magatus ka porsyento sobra pun magatus ka porsyento. Away, na adin na pakatundukon ka tanong. Di tanubod ka tanong tawar ka tansa. O surat ta ginawa na normalanan. Kasarwara kisa danggering kaguda kakataranon. Away. Na aya siya pantano naging kay mga ginawatan kay no tamili tano minilalanon supat ka klase hahak undel lagi duto naging as katano delikado away di ta katawano kirang gerta sa mga landengaya enta ka kerumpa kita trak kelisig ta awang nganisa ni kaulaulat kenta binatang sa mga lalanay. Agito na mili tano kaya pipiro. So Rasulullah natiya na ijamat al-abdu. Qala Allahu li malaikatihi akadabtum roha abdi. Igrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyatay so urip no Allah. Na terukno wallahu ta'ala ko mga malaikatian. Abani ukinwas sunyawa urip na kan. Kalu naam. Natiro ng mga malaikat takad na namiya mapurog mala na uway kinuwami ka sabab ko suguan ka. Na pero mamanaman wala tigin na pamanakyan na kinuwa niyo sunyawa urip na kanawata igiraw. Natigin na uway kasabab ko suguan ka. Natigin na kagiya kumakuha niyo sunyawa niyan na anto na isiyawa. Ang utama nga dito sigiyan. Mindadangin sira na antawa kami ang insukor sira na misibar sira. Nagira ko na rin misibar ang kuta mga pamilya ang kuta minud sa limu wallah. Na ayat terun wallah na tiga na ibnu baitan fil jannah. Li abdi wasammuhu baital hamd. Ira ko na misibar. Agian kuta mga dedes agian kuta minud sa limu wallah. Na terun wallahu ta'ala ko mga malaikat yan. Oy, mulai kanwa tiga ko surga. Sa walay agyang kanan na urip nakan. Away, na betul nirun subaital hamd. Walay, abarabantog arkanganan ayamanan yan. Na urip nakan na ayamanan yan, minum salimu akan. Kau kaya bantang agyang kanan na mga didisgin, mga tunganin yan. Idapati o siya bartano o. Insya Allah. Away. Pala tanu sen peka okit. Sopman surat aginawa na awaryup kerata na ginawa taging utapi akatigtanu na. Ayah peniai ayah makna nian nasa katawa manusia. So ayah pipikiran tano. Nah giang kuta kendut salimu wallahu ta'ala giang talok stano. Nah, lagi di nutu mambu ayah makna nian na kapag gendut tano salimu wallah. So ayah apa sentano. Nah so kapag gendut tano salimu wallah. Nah pakebubay antano wallah. Mapipi aginawa tano na gumapipi aginawar ketano mambu wallah. Nah ayah kakesuatar ketano wallah. Nah di tanok pamamilian agengga mga simba ku Allah lang wanay apaliugat wallah na palapalet tanu din sa posa na palet tanu din uton na pakambekan tanu sa agengga mga purutano kagyutoy ayama na niyan na kagaswat tarkatanu wallah o man isa na pagwisi niya na ginawa niyan kabadam manarya dari maba na mataurunar warsaladan niyan ginawa ko na anto na pa ng mga day idang kamanggal baka paliugat tarkawallah ay man to na miya nga unga dinatang ilang kay ni sobra kasami agba api di kabo. Awas. Nanto na penideng kamang gelebok apaliuga terkawallah ang gelebok ang kaden. Di kaden pengguamay kapag imanto kaden. Awah. Sopman sumini bulog.
Nah bedeng kargarga na di demparo manua dibutuh maka pembelingan. Nah ayah sanguran tano nagenggap ke entapan tano di tano pakalilipatan asolongan tano maurina san tano kesampurna. Penanayawa tano sagian kanana kubur. So mga apo tano na sisan-siran sagian na mga kubur. Away, na penayang tano iran. Kadar pa na ayam ananian na penanayawaan tano. Sabab pro. Nah beanda ayam isu atakan rekano. Nah maguluan ako. Nah ipamangan tano salimu. Wallah aging utalok tano aminud salimu wallahu ta'ala. Away. Saya mana niyan na ubaden adanian na lakay galabak kung mga paliw gatun Allah na irila yanon na gumaapan niyan na aya sampur na yan naging ka mga murya taw niyan mga pagariakan mga bubayakan agaganatan yan na beden pakatugudoy asiran Allah sambian Allah sa kapit piyak-piyak ginawa akyap pakam buku iranaya. Oh nah turun siran wallah utur anamat itu didapati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmatillahi wa akramihi minal aminin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li azwajina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إن هذا عبدك Bapak Musa قد ارتحل إليك فاغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسنته أرحم الراحمين وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئته أرحم الراحمين. اللهم بدل داره خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار يا رب العالمين. Ya Allah, katip mana papalad na miska ya Allah. Sabab sama kapaparat ya kami sa mata-mata na uding katarima sulango na pangninami ya Allah na dabong pagkatarima ya Allah. Ya Allah, na makapaparat ya kami sa mata-mataan asakaboy kapagapasan nami kumay tumalahawi da kalami ya Allah. Didin akapagapasan nami ron inuntas ka ya Allah. Ya Allah, na pangninamir ka kalimong kaming kakumasa ayamanan ni nakakuang kakumangan niyawami ya Allah. Ya Allah, na pangninamir ka sukakuang kakumangan niyawami ya Allah, nakapapantagan ama susuat kar kami ya Allah, nagudi mi pangulangan. So ayamanan ng timbarang mga suat amir ka ya Allah. Ya Allah, nakapadiin ka sa mga luksami sa lagi dukin nakapadiiniran kami kumasa karuniami. Ya Allah, nasinyap kami yung mga luksami kumasa karuniami. Di iran sang gilas sa udamatay ran asang giliran sa kiyaw yagiran kami ya Allah.
Ya Allah na pengninamir ka mamuasya pangkasiran ya Allah. Mangalok samyanan ya Allah. Ayamanan na anugunan misiran ya Allah. Di kamiran ayamanan na pagkauraw kan siko masa karunia mi na pengninamir ka mamu ya Allah. Ading kasiran pagkaguraw ka ya Allah. Sagyan kanan ang mga kuburiran ayamala na siko. Kapagkataling mo yaumul qiyamah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mga luksam yan na ayamanan yan, na pirumasaya niranik yang bulu yang mga manusia. Kadiya mi man kataw na ba kami pembulu yang manusia na ini sabab kaming kakiran ya Allah. Na pengninamir kaya Allah siapang kasiran ya Allah. Pakalidas sang kasiran ya Allah siku siksa ko kubur. Pakasedalidas sang kasiran ya Allah ko siksa ko yaumul qiyamah. Ya Allah, pakasalang kasiran sama liya managsiku ayamanan yan na masaka pumukum kaya Allah. Ya Allah, mga luksam yan na nadamisiran na kasirbisiw. Mga luksam yan na nadamisiran na katarutupi sa sirbisiw ya Allah. Ya Allah, pengninamisiran niya, pengninamir kaya Allah. Ayamanan nina sa ilang kasiran niya Allah. Din kasiran kami ya Allah penderenonan siku ayamanan yan. Na kapakatin ko yaumul qiyamah na ayamalan na so yaumul hisab ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah napakisiap na kasiran ya Allah. Sa lagi dukya pakisiap na kasi ko mga nabing ka na gusto mga rasul ka na gusto mga uliya kaya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata kama al-abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.